Tımlarızlar söz belirle kalışana bir var. Bolsa iptaşlar, bana hazır böyle kızartırına hazırdır bilesiz. Haberski dağı narsani kütmegen yerde kelip çıktı o. Buna şuna göre bizning mana hazır kütmegen yerde indi hazır bitirdiler degan vaqtda buna ko'zima ko'rinami deb turam. Ani hali bütün gazetlar yozmadılar, hatta isimliginde aytdilar. Hazır prezident aparatı yanında komissiya tatar tilini saqlash bo'yicha uyushtirilgan. Mana shunisi qiziq. Onda Şaymiyev kirmagan, Shayxraziyev da kirmagan. Chunki Şaymiyev da Shayxraziyev da bu alayında kirmagan komissiya, kirmagan teshiklarda ochilmagan eshiklari yo'q. Bütün yerdalar her bir tege bakıga her bir teshikka bakıga kibir. Где выгодно? Да. И şundan sonra hazır anne komissiyanın var ikeni açıldı. Pisoshin ministerler kabinetinde de var iken. O Çuvaş Pisoshin. Hazır bunda 35 kişide saylap koyanlar. 35 kişi içinde birisi de ne bu Tatarca bunu bilmenden değil. Ben şunu sorap taraf kaldım onda. Hamur bana işlerge ümitlerinde olmayan şeylerden büyük işler. Anda iki kişi işlerge ümitli olsa, iki kişi olsa, iki kişi başlar. Все, подожди. Sen bitirdin mi? Гафуйтекс. Подожди, söyleştirelim. Гафуйтекс. Ondan sonra Erkan Saydullah var. İşlerlik. Sen Tıhvatulin var. Ramil. Она тағын тапқанлар Закировна. Закировна тағының өзіңіз тұрасыз, ол тігі неше детеп тағын... РКС Казань, Закиров? Иә. И вот, әне шыл тігі, ұзын сөздің қысқасы бұл тағын әлі тігі стратегия deyip 2 yıl boyuna başlattılar. Şol vaqtda Fawziyaga aytdim, men ana başlangıç strategiya başlanganda Fawziyaga da aytdim. Şunda men aytdim, jigitlar, Damir İshakov 5 yıl ilgari konsepsiya развития Tatarskого народа deganni yozgan edi. 5 yıl ilgari. Onu Fendes bilan ikkovlab kelib kongressning qurultayida qabul etilgan ishlar edi. Onu biz Fendes bilan qishqirib chiqdik, yurdik, San Fendes, Fawziya. Но Громко все замолчали, biz Fendes'e mingene söz vermediler. И вдруг onda barın iyiydi. Konsepsiya развития Tatarskого народа dedi. Onu sonra kağızga bastırıp şunu, sen hatırında bulsa, sonra kağızga bastırıp kongres aldığından bir 3-4 ay alda taratkanları bütünüsüne kongreste şunu kabul etilgan işler idi. Onda şınnapta konkret işler var idi. Şu Milli Üniversitet turunda da, Milli Mektepler turunda da, hani biz talaşa, şu her bir rayonda bularga tiyişler, burası показатели Tatar'ın polilingval mektebi deyip, Tatarstan'ın 40-50 rayonunda da Шамиев предложил Хазер, да. Şunda Şaymiyev ukazani bergen bu turda indeşmezke. Şu indeşmediler, uzun gitkendan so'ng 2 yıl uzundan sonra şu stratejiyani o'ylab chiqardilar. Bu uzun so'zning qisqasi, strategiyalar, aylanishlar o'ylay, Tatarning xalqında, millatında, maktabında, ma'arifida bitirilsin, bitirilgan degan o'ylar bor ular. Qattiq bitirdilar. Ayya. Xatiringizdadir, ikki qashiqda shunda Erqayil Turadiriyev, Farid xatiringda bo'lsa, xatiringizdadir, chiqqan kishilarning foydasi yo'q, chiqmag'az bekatga deb mitingga piketga chiqdi. Universitet oldinda shunda uchrashdi, keldi Shaymiyev, этот Minixanov, Muhammedshin, anan tag'in tegani, Medshin, Muhammedshin тоже endi Medshin, Muhammedshin. Shular kelib bizga bulay Böyleyse qaragan buldular da sразу uzib gittiler. Fayda olmadı. Твоя женщина,
Конечно, женщина. Алар көзгә карап, шунда безне, как сказать, пилювали инде. Вот Шаймиев та шунда катна, бөтенесе дә Мәскәүнең указаниесен татарны бетерү буенча Мәскәү указаниесен үтәп җирделәр. Кириенко ул эшне алып барды. Шуның өчен менә бер дә башладылар. Кириенкога эшләвәле тайный герой биргәннәр дип, секретный указ белән герой биргәннәр дип. Секретный указ Мухаммед Фур. Шаймиев белән бергә аларга икесенә Шаймиевка бер көне биргәннәр. Открытый герой, герой социалист турында. Нигә инде биргәннәр герой Советского Союза, Российской Федерации герой биргәннәр тоже Кириенкога. Кириенконың фамилиясе еврейның. Израилит. Вот. Нашел израилиткә бирделәр. И шуның белән бергә опять повторяю, что бunda тыңламаннар юк. Феофанга, Мухаммедшинга, Мекшинга, Минихановка, Феофан это самое. Шуларның бөтенесенә дә, Татарстан җитәкчеләренә дә, бөтенесенә дә бирделәр самый высокий орден Российской Федерации. И Минихановка, Шаймиевка герой, а нигә тоже герой Кириенко. Чөнки алар татар халкында суверенитетның сәхәрфендә калырмыйча Татарстан дигән бүтән кайда исемнәре бар. Банкларынан башладылар да бөтенесен накрыли нәдем тазым. Менә шуның өчен алар геройлар. Менә хәзер менә бу башланган. Әйдә без монда бик матур итеп язып чыгып мөрәҗәгать буларга безнең Татарстан президентына да, Россияныкына да менә шунда менә бөтенләй целенаправленный, целенаправленный татарның уничтожение барган вакытта biz hozir bunda qurshaq o'ynaysiz, Shiratdagi qurshaq o'yinig'iz deb, bunda bir nindi strategiyada kerakmi, bir nindi komissiyada kerakmi, totib butun yerda buyruq bergan kerak, ishlarga kerak. Ko'pni so'larga tugul, haykal solarga degan simak aytdilar-da, haykalni solamiz deb shuni shekilli. Bunda da ko'p so'z, yo'q so'z. Aşırıga her rayonda mektep, вот, Tatar mektebi, üniversitet, başlangıçları okutar başladı. Hani yığılıp gidersiniz bugün